Hakani ka video ngan pen EAP kumno pin apply na kumta ki laipo hajar tam tali ki pus diong ka RRB lani Railway Recruitment Board kata kabadi na kumta jong ki North East Frontier Railways kadi hapo Guwahati ti pin sumha ban klik numba ka official website jong ka rrbguwahati.gov.in kan lam EAP syagani ka page Din ba pila yu iya kani ka page klik hang ni RRB te kan lam yang ipi sya kani ka page kani pinyu yang ni badon khanamang tu arpadrik u January ajar opsan te klik hang tu kalam ipi sya kani padi ka ka page te din ba pila syam hang ni te pimron kam syu ban scroll down lani ban scroll up te subhawan page hang te batho apply ha ka red box betul te apply te klik hang tu betul apply te create an account lani already have an account di kino ki candidates ki bla don account lupa hagani ka RRB Guwahati te sumahaban shu klik hang ni nang ta sa fill up ya u mobile number lani email address baru password nang ta sa tik hang ni ka box sa login tangkam ta kala long mo te sa apply ye post Henry nakabenta kitu ki new registration di subaban create account. Di create account hang tu ban klik hang tu batok create account leni klik hang tu batok create account yo lese pim itu bahang an pen ibiang hang ne batok create an account di candidate who have already created an account for any see and issue by competitor dong kumbang la batai mo ki bala don account pa regi bompat don cancel yu tu kan yu EP kum ni di pendap nationality India nang ta full name hang ne thok teng jong phi sajin retype yang ko teng jong phi have you changed your name no date of birth pendap hang tu date of birth jong phi retype yang sajin date of birth select gender reselect yang your gender RR sin mo page ma father name nang ta retype yang father name mother name retype mother name email address hang ni udi bakong san hadu kata kata din ba pila de ban pendap uni email address hang ni thok ba hi notebook jung pi bu ba khnang ba phin num klet hadin ba pila login biang mo ande ban create secret account kam dei ga basuk ti subha ban bu pa yu email address ba ya u password tangga tahi kala biang ye pi ban shulok in be dah kano pon ba pi kwa ban apply na ko benta kino ki post ki balai hapo ka RRB lani Railway Recruitment Board te sa generate OTP hang ne hadin ba pila de pendap email hang te pi generate OTP un sa one u OTP ha email address ti pihak ban check ha email address ba pi pendap hang te page ye OTP sependap hang ne ma te hang ne harum pade hadin ba pila de ban le kamta pendap hang tu pendap yang hang ni mobile number nang ta sa generate ya u sa klik hang ni bathok generate te u OTP un one ha message te sependap hang tu la un sa register hi uni automatically mdon kamban le ye din kata pihak bandon yo u Aadhaar verification te sependap yu number Aadhaar hang ni ani Aadhaar card number hang tu pendap nang ta sa generate OTP uniru unsawan ha message jongpi uba register ya mobile phone bat uni u Aadhaar card te sependap hang ni tang kata la verify hi mo sa verify din kata sa klik hang ti ka box din ba pila de ban klik ka box hang tu secret password sa confirm password te din ba pila de upload kum tu sa klik biang uni u box ni bato I am not a robot klik biang hang tu te din ba pila de hang tu preview and create an account te pi preview biang ya kane in details check ya ka spelling ki a barok ki jingdon kam jung pi te din ba pila de upload ban check ti ba
tang ba pide ban make sure lani pide ban penting na ba kanam don kuno ka jing bakla lani ka jing misspelling hagite ki jing pendap jong phi ka te form on register titin kata sa klik hang ne ba to create an account klik hang tu kala long handai nga ngampat pendap begini kemud ngampat long handai pi pade hadin ma pila pendap dut gitu ki bangala de ban ong klik beng tu kala la me pi sya ka wi pade ka page dengan sapni ya kata Tedin bepila deblut ban pendam ia kini ki details barok hoj te sungha ban klik hang tu bato create an account mo te page hang ni te page gane ken hang ni bato preview and create an account te klik shwa hang tu te sa klik hang ni te page la me phisha gane ke page te sa screenshot ya gane te hadin bepila deb ban mi kani te klik hang tu ha box te secret biang an account hang tu te proceed okay to mlele te tangkum to hi phila deb ban register yaladi hapo kani ka RRB recruitment board lani official website jong ka RRB te din ba phila deb ban register kumni sa login no ha ka to official website nang ta sa apply gitu ki post